Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyo. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Sakbay na. Shout out iti Espino ken Kalika family. Iti Barikir Nagilian La Union from Jerry Espino. Shout out mat para kada Leticia Prieto Ancheta, Mary Caridad Bravo, ken kada kay amin, anaaya tamang tartarabay. Iti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama dito'y YouTube channel tayo Jor Dramatips TV. Kat ita, adto'y ti pakasaritaan anapauluan. Ipabusoy mon. Dito'y drama tayo unay daytan kaka. Gari, apay nga nagawan nak? Andi ti inagaw ko kingamad kundring. Ti kursonada kadayag. Jakmat naman no sino ti kursonada madayag. Isaw, tinobya mita ni Helen. Na, katno awan mo't kaayan-ayat ni Helen ni dinagdato na kinkwana. Ngam siyak ti mo na nagdatdataon kinkwana. Siyak kuma ti sinumpatan na no saan ka si mingit. Iso nga ipabusoy mon kanyak. Ha? Nuranetan kaka. Aguuyong kan samot tan kundring. Sika, ti aguuyong ta nakinagaw ka. Di ka man nagkasta-kasta. Na ito'y kitday, ti tandaan ang karay. Noon di mo'y pabusoy kanyak ni Helen. Ibagakin ko na, asikatin ang takaw, itiday di manok ni tatang na. Ha? Uranetan kaka. Katno duwata idi anang kurimas. Wana. Ngam impabusoy ko kinkaray di amanok ni tata Pablaw. Iso ngay pabos oy mumut kanyak itati anak na ani Helen. Urenetan kaka. Dadaula talaga ti ulo mon kondreng. Manok day jay kontra tao. Gaputa impabos oy mo day di amanok. Isukat ko ket den ni Helen. Imposible ka mo may pabos oy ko ken kati ayatag. Mangbiro ka iti kukam. Unay datan kaka. Mamon ni Helen ti palimad mo garay. Ha? Una detan kondreng? Pudno ka di ti sasawam kondreng? Wan Helen. Ni Gary tinang korimas iti day di manok ni tatang mau. Nagloko mo tan? Iso nga isinamaon. Tagtatakaw na dya taaw. Kasaritak tupay may papan iti dayta. Narigat mo tagdardarasudos kondreng. Di mo ko mapagtatakpunan ti agmamanawk. Siya kaon ti pagbaw ingam tapno datan. Ha? Anyat pagkit kita am kanyak, lalakaan? Unay daytan kaka? Tapno am mom kondring, ore isinak ni Gary sa anak tungag tinagken ka. Agraraman kamot. Unay daytan kaka. Patpatsym tumot ibagbaga na dya mulo. Di kan agulbud Gary. Sana pod no dayta Helen. Kinunakmet adikan agulbod. Tano saan? Isinakan. Oray na tinungan ti kalay sata. Ha? Ay, ulay daytan kaka. O anya? Agulbod ka pa'y? Kwa, sige man langan. Aklo na kong tapno dinak isina. Nagalas gayam ti kababalin mo. Idi dayta. Ngam ita, nagbalbaliw akon. Dayjay mo't lang akon rin tinangdurog kanyak ako rimusin may. Ta nauyong ngamin ni tatang mo. Anya? Uwan Helen. Ang pagbabawyak unay day di apagtan. Isa lipatan ko man.
Tatang ko day tinakawam gari. Numamuan na asika day dinang takaw iti manok na. Ay, sigurado apag sinaan na ta. Ha? Ay, pangaasin mo't Helen. Saan mo nga ibagbaga ka ni tatang mo? Ay, ayatan ka unay. Mapukawak no, mapukaw ka kanyak. Sa anak mo't ang mapukaw? Ti kayat ko asawan. Maawanak no, maawan kay ti denak. Unay daytan kaka? Agkarkari akmat. Sa anak ton nga agaramid iti dakes. Naurean niya. Ikari, pakawanan nakmat na. Sa ayatin ka unay. Amumit nga imperfecto ak. Makaaramid ak iti saan na nasayaat. Ang pagbabawyak. Tidakes no jak pagbabawyan. Saan mo kumamot na pagbalinan a bato day tapuso mo Ay, pakawanan kan. Ngem, numaamuan ni tatang daytoy, di nakalakit di mapakawan. Isungarod ako nakadimon ibagbaga. Lipatan ng tinapalabas. At noon na anayas ti kasarkan panagdinata. Unay na tangka. Bilibak man ka, Helen. Apay manen kondring, Saan mo latangin sina ni Gary? nagkari asan nan nga ulitin, kan nagbabawyan nan dayjay. Nabayagan na panahon day di, iso arumbang laang apakawanak. Agbabawi ka ano ng tumanan takawan na. Kinunak mutan asan nantun nga ulitin dayjay. Tanagsaya at mutan ni tatang kunkwana. Naaramid na laang day di tanauyong ni tatang. Puno na ita, Helen. Nakauy-uyong ngamin ni tatang mau. Idi aday ta, ngam saanan uyong ita. Iso alipatong mutan day di apagteng, ta kakumplot na kamutlaeng. Ha? Kundi pulong ka, kumplot kamut, unay daytan kaka. Kan mabalin ka di, asar dengan nakon taagkasar kamin kinigari. Ado di tati babalasang ang mabalin mo pagdatunan. Unay daytan kondring. Nalpasan ti kalay sa tayo, Helen. Ket agyaman tatalken na kon. Talaga atalken ka ta ay ayaten ka. Iso adi mo ko madadaulan day ta pa nagtalikukan ka. Ikarik. Jak to dadaulan ti karikken ka. Agsingsing petak iti agnanayon. Di ka kuman paublag ka ni kondring. Mas daawak mo't iti dadya tao ta ipilit na launay ti bagina. Dilagbain. Kasta talaga ti tao no awan mangayat ken kuana. Kat aklunan na atigasat na. Tiyam mo na ngamin kat nataraki. Tiyam mo na kat ado ababa iti kimpot iti kinataraki na. Kasta tiyam mo na. Agparparik na laeng kan kwa na anataraki. Ngam kinapudno na, saan apudno daytang agparparik na kan kwa na. Unay daytan kaka. Nasaya at nagsabat ta dito yung garay. Apay, ririyan nakmanan kondreng. Saanan gayam. Naklon kon tigasat kau, adi nakpagan ano ti may sa babae. Okay. Anya nga ron ti plano mita. Kayat kau tiag pade gayam. Ha? Kayat mo tiag bali na pade? Why? Ayawan Saan mo abagay na ita? Anya nga ron ngay ti may bagay kanyak. Apay, di mo kaya tiag talon ket naglawa ti dagayaw. Dagamot dananang ko na dyan. Saan mo't anay patawid kanyak? May patawid tumat la kada kayo na dyan. Inton pumusay dagiti dadakilyaw. Iso ako kam ti pasot na dyan daga. Ha? Mangiro naman kamot garay. Inton pumusay dagiti dadakil ko kung kunamot time. Kasla kahit mo na pumusay da. Basta, kahit ko agpadi aklangan. Ha? Napaot a kurso na ito Di mo tumot lamaanusan. Ang sa bagay, bareng addan to masaraka mamadre nga ayatem. Ket
ayatin na kan tumag. Oray sa anan, no madreamer laan. Adun to ti mangayat ka no may saka na paday, ta agtalagdan iti kinasantom. Kayat ko asawan, na San Tuanton ti kababalin mo. Saan kanto pa yung nga ginom iti arak? Ay, saan Romaman ramanak tulat tamit Ha? Oray daytan kaka. Apay may padpadamag mo't nga agpadi kanun ni Kundreng. Pudno ayagaray. Jak amokin ko na tay sumot ibagbagana na nang. Ay no siyak jak lapat yun dayta. Patyan tayo latan takas lang napasnek pati ti panagsasauna. Husto ti kunam. Kasla. Kasla napasnag. Ngam kinapudno na kit saan. Pagkunaan nyo na nang. Kano nalamsak ijay ilay. Nga umininom iti may sa pagiinuman. Kagangantil na ti may sa kadagiti waitress. Daytaki den tagpaday. Ay, unay daytan kaka. Nabartag makigangantil iti babae. Lakit nasayaan mo bareng makaasawan na nang. Ay unay daytan kaka. No adamayat. Ang panagkunak jay lakwarta na ati kaya da. Unay daytan kaka. Imbag na nasabat ka diti iligalay. Apay, aday baga mong kondreng? Mapantaag one round dita pinhouse. Mabit talang mait. Ay, di ka nagkid-kid kayem. Yak kayat amaradal ti panaggayem ta. Kayat ko, nasingad talatay titunggal may sa. Ang inton awan kayat mo kanya, dadaulin nak tumanan. Kasi ti imbagbagam hindi ka ni Helen. Bay amday jayan tanalpasan. Kun asawa mo ni Helen. Saan kon nga gawin kan ka danag mo na ya. Siya, madanagan. Imposible ka mo tan. Hindi pa lang kumakot insira na kon ni Helen. Hanggang saan ta ay ayatin naklaw na ay. Oy, amok na ita. Iso nga raw na nag-surrender account. Unay na itang kaka. May kakidain, magmag na ti oras. Mabit talaing. Sige man lang, tapno di ka gumura gayam. Unay na itang kaka. Kung na mga 1 round lang, nagbalin mo ito na 4 rounds. Medyo natalaban ako. Saan ka matalaban? Kadamot pa imas sa punutan ta. Sana imas ti arak ininuman ta. Nangaro na pa pasaray makigantil na iti babae di tao. Ay, dak kaya ito kumura ni Helen. Gusto nga gawitan. Last round na ito yan. Ayaw na itang kaka. Nagganas to pati kastaoy. Customer na ti aramid tayo day. Hindi para ta baraw. Ang amita, sikalangan ti baraw. Isa sikalangan ko mati agron na kiti arak. Imposible ka matenggaray. Amaw ka paboritom ti arak. Kan naimas sa pulutan. Isong aron ngay nawis ka di daw. O, naitan nga ka. Nagbayag ka mo na napanggimatang ija ili? Kan, agat arak ka pa asim mangpat. Padala, nakaisagudak basit dita bakit? Ne, kita ang mga nurugrugi daytan, ti panagbalin mo manin nga Saan mataba kahit? Oray ko no saan ka nga ide? Jak kayat nga isublim dayta abisyo. Di ka matanagan, bakit? Italang na ito. Ikarik. Tung palom ti karim Wan bakit? Ang mamatan kanyak. Amin na karik kan ka tinungpal ka. Sungawan parikot. Ngunay detan ka. Kundring, apa yang may karito balay? Ang mukmat kanya akong garay. No da pagsayahatan wano pagsyatan. Adda kalat ay tilagip ka. Anya, ay una detan.
nagpartay da rumay ti kaleng. Kan adain sangpet ni kasinsin na asa nga sako at tiram. Ha? Nagbabagas si ka. Nagnanam. Ay, nagimasan na kita. Nagita ati talaga taraon. Ay, sungaron nga may kan. Ta awan mo't later aramidam. O sige, sumaruno akon rin. Orayak pa ni Helen, tagpakada akin kwa na. Ay, awan nagpakada kakin kwa na. Saan nakanta palubusan. Isa sumarunukan. Tay bilin munton kaninanang na. Unay daytan kaka. O sige, mabiitak lang nga roda. Oy, importante, kat makita na ka ni Romay. Unay daytan kaka. Di na kamot na uray, ta agpakada kumakun ka. Iso asyaklatan ati nagpakadaan na. Apay napataglaunay da dyan na panan na. Kawun angata. Napatagki din ti pag-iinuman. Ala ke pagsaritaan yung tunday tain tun sumangpet. Paglukluk sawon nak da dyan tao. Sa inyo pagriryanday ta. No di kat pagsaritaan itinasayaat. Unay daytan kaka. Agruam kamutan gari. Saan mo't bakal? Anya saan? Masansan kamutan ngagat arak. Masansan kan anak kainom. Marwam kan. Pasensya ka na ba ka na? Sa anak to na mapanood agawis. Talaga saanan. No di mo kayat ngay bagak kinitatang ti palimod mo. Palimod apan ang kurimus mo iti manok na Ay, susutang iwat mo bakit? Ang mga numangag na. Wala netan kaka. Naglabas ang di. Lipatan tan. Awanan iti lagip ko. Huwag nagbalbaliw ako mo tan. Anya nagbalbaliw? Artek kapay mo lang aging gaita? Kuha bakit? Kastilangan. Sana ko na rumarapulos tamno mamati ka kanya kasaan na maulit ti panaginom ka. Tung palem day ta ha? Bayam lata nga minon ni Kondring agrenag iti arak. Ta arak ti asawanan. Nadetang ka. Wan, arak ti asawa ni Kondring iso bayam nga agrenag. Saan lakit di asikat agrenag? Ipabusoy mun kan kwa na day ta nga arak. Ay, nadetang. Owan bakit? Wait. Ipabusoy kon ni Kondring. Ore puutam ti saok. Kukuha na latan ti arak. Diyak kaya ta mapukaw ka kanyak. Sika nagsingpet, nagdagat, kan nagpintas nga sa awak. Wala na itan kaka. Uwen pagayam gari. Ipabusoy mon kadakwada ti arak. Gamtay gumura ni bakat mo sa maawan kan ka, ay narigat ti maawanan ni ti asawa. Nang runa pa no nagsingpet, naggagat, ken nagpintas. Ala, ditan nga gayem tinaggibusan ti pakasaritaan ana paulwan. Ipabusoy mon. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay.